Ооба. Анан менде бир эле түп кокон класс бар да. Ал бар жакта эле байлайт. Жакшы байлайт. Жакшы байлайт. Бир эле түп. Ал эмне себептен антип байлап аткандан азыр кызыктар болуп атам да. Жалгыз эле билет. Анан байлайт аябай эрте эле өзүбүзгө. Бышканы кандай? Бышканы кызыл болуп турушат. Аябай жакшы урушат. Так июндун 25-леринде эле биз жедик. Неме өрүк барбы? Бар өрүк. Өрүк. Баткенский өрүк бар. Анан слива барбы? Слива да бар. Слива бар. Бар. Ошо слива же өрүктөн чагындашып атат да бул значит. Ошондой бир эмеси бар. Анан кийин баягы көчөттүн өзү жасалганда эгерде баягы өрүк менен эменин экөөнүн баягы асты могилевка болуп же өрүктүкү же экөөнү бири-бирине туш келсе ал да чаңдаштыра берет да. Ошол себептен. Мен ошо жалгыз да азыр ошо эмнеге байлап атат. Ошол беркилер жок болгондо ошол байламак эмес да. Берки бактар жок болгондо. Значит жакшы эле экен да. Бар эле бар, бирок мен кышында анчалык деле даярдык көрбөйм. Жана Шамалды сайдыкын гана бир ошо 200 Сизден тем более баягы тоо этек болсо кар турабы? кар Жакшы турабы? калкулат, кар калкулат. Кар калып калган жерде үшүбөйт да. Көчөт. Баягы карды шыпырып баягы шамал алып кете берген жерде үшүп калат көчөт. Ошон үчүн баягы мен айткандай мульчевание кылыш керек да, сөзсүз. Ошондо кармалып калат. Сурооңузду бериң. Таштак жерге көчөттөрдү отыргузуунун методдорунан айтып коесуз. Таштак? Таштак дейби? Бокан айтты. Тикине таштак ошо. Баары эле кочкорду таштак. Мына бул буякты таштактын иленин баарын гүлдөтпөдү. Сөөлжан жөнүндөгүсүн айтып берейин. Мен 92-жылы, 93-жылы Сөөлжан баккан. Сөөлжанды ушунчалык берилип баккан экенмин. 40 тонна биогумус алдым. Жакшы алдыңыз. Жакшы алдык. Бирок 40 тонна биогумусту сата алган жокпуз. 1 килограммда сата алган жокпуз. Ал убакта заман башкача болчу. Азот эле. Анан ошол менен биогумустан огородко чачтык, өзүбүзгө пайдаландык. Бирок биогумустун аркасы менен инилеримдин, өзүмдүн багымдын баарын азыр өстүрүп алдык. Өстүрүп алды да. Бул Сөөлжан жанагы дүйнөгө белгилүү Дарвиндин айтканы бар. Бул жердин кыртыштын сокосу деп. Чын-чынына келгенде Сөөлжан жанагы кыртыштын баарын жеп, кыртыштын баарын мындай майдалай турган Сөөлжан бул. Ошон үчүн жердин сокосу. Топуракты иштетет. Сөөлжан өзү экиге бөлүнөт биздин Кыргызстандагы. Бирөө даждовые черви дейт. Жана жаганда чыга калат. Чыга калган бул өзү ийини тик болот. Анан баягы тамчы барып туруп калганда баягы кислород жетпей чыга калат. Бул даждовые черви. Анда навозный черви дейт. Мен ушу Сөөлжанды алганда азыр жана Хонабад болуп, мурун баягы Сайыстын учурунда Совет абад болгон жерде Рустам деген жигиттен барып алгам. Рустам банк деген. Рустам банк болуп. Андан жана Барпыдан барып алдым. Барпыда да Сөөлжан бак кандир. Андан жана Академия науктан Анара деген кыз бар экен, ушундан алдым. Ошентип ар кайсы жерден Сөөлжанды бир анда чоң камасым бар болчу. Илеп эле жатыр. Ошого алып келип анан кийин 4 чуңкур жасадым. Узундугу 50 метр, туурасы 2,5 метр, баягы бульдозердин изи менен. Бир примерно бийиктиги 40 сантиметр кылып чуңкур жасадым. 40 көп. Анда 40 картошка өгүп сепчү эмеспиз. Короонун кыгынан аябай септик. Анан баягы ана столдун үстүнө болуп эме болду да тиги. Түздөлдү тиги баягы чуңкур болду. Анан бир жагына ушу 1,5 метр кылып 40 түйүп чыгабыз. 40та дегенде даярдайбыз. Суу менен нымдайбыз, 40ты эсебиз. Анан 40ты алып туруп анан кол менен каргамаганда суу чыгып кетпеш керек. 70-80% суу болчу. Анан суу чыгып кетпеш керек. Бирок кайра таштаганда тиги жарылып кетпеш керек. Баягы түйүлгөн боюнча Чакмакташ. анан ошол акыбалга жеткенде анан кийин Сөөлжанды кой берсең болот. Сөөлжан муну бачы менен жеп бүтөт муну. Муну бачы менен жеп бүтөт. Үстүнө болсо самандан салып, улам суулап турасың. Андан муну жеп бүткөндөн кийин көрүнүп калат. Жанагы эле карынын асмай деп коет го, же болбосо жана гранул чарый бар. Куду ошондой болот, Сөөлжан өзүнө өткөрөт. Анан ошондойн анан кийин жанына кайта кырып таштайсың дагы 50 сантиметр. Анан бундагылардын баары жеп бүткөндөн кийин азыр биякта турбайды, анан биякка жылып кетет. Анан бул бош калат. Бул бош калганды биогумус деп капка салып даярдап алат. Андан кийин дагы жылдып кетет. Ошентип 4 жолу жылганда баягы ичиндегисин баарын бүтөсүң. Анан буга эң эле эмеси Сөөлжандын бул кислотность деп коет. Жана айтып атпаймынбы, самындын суусу, же болбосо башка
ушул кислотносун сөзсүз түрдө аныктап туруш керек. Ооба. Кислотносу жогору болуп кетсе сөөлжандын баары өлүп калат. Анан сөөлжандын дагы бир жакшы жери бар. Саман, же болбосо жанагы малдан айтып калган ташек, пашек, өлү, ушулардын баарын сала берсең, ошолордун баарын нымдап сала берсең, ошолордун баарын жейт. Таптаза. Эми сөөлжандын өзүнүн түзүлүшү. Сөөлжан өзү мындан бул селкосы исти бүткөндөр билет болуш керек. Гемофилит деп аталат. Гемофилит деген ургаачы да эмес, эркек да эмес. Гемофродит. Бул кааласа эркек болуп кетет, кааласа ургач болуп кетет. Анан ушинтип анан бири-бири менен тез көбөйөт. Анан булар тууганда жумуртка туубайт, сөөлжан туубайт, кокон тууйт. Жумуртка түштү. Кокон деген мындайча айтканда Кубышка. кичинекей купшин. Маш барга жашыл маш. Ошондой. Чегиткенин Чагандай. Анан ошонун ичинде жиптей болгон бир 10 чакты эме бар. Личинке бар. Анан ошол акырындан баягы нымдуу жерге чыкканда бачы менен сөөлжанга айланып кетет. Анан сөөлжандын дагы бир жакшы жери бул бизде белок, эң күчтүү белок жумуртканын сарысы деп эсептейбиз, же болбосо эт, же болбосо балыктын икрасы эң күчтүү белок деп. Сөөлжандын өзүнүн биомассасы баарынан күчтүү биомасса ошол белок, ошол сөөлжандын өзүнүн биомассасы. Көп жер сөөлжан жешет. Көп ооруга сөөлжанды пайдаланышат. Илгери кыргыздарда бар, билесиңерби билбейсиңерби, кымыска сөөлжан ачышты. Сөөлжанды ачытып, 7 күндөн кийин баягы кымыз даяр болгондо, улам баягы которуп отуруп, анан жанагы эмелерди аяктырчу, муундун орундарын аяктырчу. Анан сөөлжан бир байкалбаганы менен, мындай билинбегени менен сөөлжан бир адамга айрыкча айыл чарбасында, бак тиккендерге, агроту барларга өтө керектүү сөөлжан. 40 деген толтура бизде, Кудайга шүгүр. Мал көп. Талаадан тесектелип келип баксака дагы жетишет. Анан эми баасы жөнүндө Бишкекке барып жана природа деген магазиндер бар. Ошол жерде биогумус деп сатты. 1 килограмм, 2 килограмм жакшынакай пакетке салган, жакшынакай бетинде сүрөтү бар, жакшынакай аннотациясы бар. Ошол жерге барсаң 180 сом деп турат 1 килограмм. Элестегиле? 180 сом. Ооба, 3 килограмм 40, 180 сом. 3 килограмм. 60 сомдан Iya. Анан эми буга аябай көңүл бөлүш керек. Бул аябай өтө майда нерсе. Бирок аябай эң керектүү нерсе. Нарынды бутуна тургузуп, аябай байгыла турган ушул сөөлжанда. Анан Ошон үчүн ушуга өтө кылдаттык менен мамиле кылып, ушуну акем айткандай мындай кислотныйсын немеде аптекада лакмусовая бумага дейт да, индикаторная бумага. Ошону эле алып биогумустан салып, сөөлжандан салып эле чай берип сууга эле. Мана салып туруп, анан баягы жерде өзүнүн таблицасы бар. Мынтип салсаңыздар, кислотность болсо кислот, норма болсо норма болот. Эгерде кислотность ашып кете турган болсо, баягы биз өзүбүз жеген мел деп коет, бор бар го, жей турган пищевой. Ошодон алып келип туруп эле, эгерде бир 2 тонна, 3 тоннага бир 10 килограммды ошону чачып салса болот да. Эгерде чоң ферма боло турган болсо, уже 200-300 килограмм чачып койсо кислотностун түшүрүп коет сразу эле. И кайрада баарында жакшына болуп иштеп кете берет. Сонун болуп. Жок, бул эмнен жанагы Азырдан айтып тоюн. Анан жана Арабияны айтып атпайсызбы? Ошо Арабияга барып келгендердин баары айтып атат. Буларда кум экен, Топrak sok. топурак жок экен. Анан биздин могу керексизип, ошол жерде бир корабль менен эме жүктөп келет экен. Кадимкидей керексиз жанагы уркордон сарган. Ошол жерге Новый Зеландиядан топурак жүктөп келет экен, кыртыс жүктөп келет экен. Ошол жерге сатып бизнес кылып атты деп мына барып келгендер сөз кылып атышат. Hazır mı? Азыр ушу анан аларда кумдун арасына салапан салышат экен, анан жанагы кыртышты салат экен, анан ошого гүлүн өстүрүп, үйүнүн жанына ошентип эле өстүрүшөт экен. Анан биогумус болсо тем более. Эгерде ушундай арабтар ала турган болсо, биогумуска жакшылап ушул жерде мына 40 баарыбызда бар. Кааласак бир жерге жасайлык. Кааласак чогулуп жасайлык мына баарыбыз. Ооба. Ар кимиңер өзүңөр тиешелүү чуңкур жасагыла. Мына мен жерди дайындап берейин. Кааласаңар мен жасаган жерди. Кааласаңар мен жасаган жерди алып барып көргөзөйүн. Сиз обязательно көрүңүз бүгүн.
Makul. Anam uşinti bir çoğulu jasap bereli. Akça jasagandan emnesi var. Bokton akça jasap atar sayıcı. Ayran malarız. Bokton akça jasap atar. Uşunçalık biri ekan. Ya biz de cana kayıtlarım. Işkırma etme. Ayçalarım istiri. Bir gün görgün yok. Ayçalar ministeri жақсы hareket Hayır, ediyor. hayır. Söyleyeceğimde negizden kayaktan alsak болады. Koy. Ben ayırım. Şaşırma. Azır. Az bir de. Tege Bugün bilesiniz. Anara diyen kız hak edeyim ben alıp işteci. Ben söyleyeceğim ben şu ayavayı görüşlerim. 40 tonla söyleyeceğim alışım etiği biyogünüz alış ayavayı bir topçumuş. Anladım. Sonra söyleyeceğim derdi kubarına akça getirdim. Ben tek Özbekistan'dan af gelsem. Koştum diye var kısından af gelsem de anlamattım. Yani göv akşam gitti. Göv akşam gitken deyin aile çok. Kimildasın da. Aktaş gerekti. Oğlum. Anam konsultasyon aldım. Anam şu Anara diyen kız aytkan. Bu navozunu içeri bitigen bu emede köp. Su samırda köp. Su samırda janağı emenin cam pannasını antarsan ele. Oo. Cam pannasına çıkar. Foltura. Su samırda çıkar. Biz bunu şunu ap gelip östürdük. Kaliforniyski söyleyeceğim benim janağı Dajdavi çerbinin ayırmasını da öyle. Dajdavi çerbi uzun gelet dağı. İçke gelet. Ha tigi olsa joğun gelet dağdan keyin ortasında bir baskan yer var. O şeyde Şak edeceğiz var. Bana o şeyde şak edeceğiz olur. Bolgan ayırması şunu. Hani bu öte jakşı ideya, öte jakşı bu Arabiya alabıs degen. Bu dağcılı bir Araplar salıp gelene giteti geminge varatsak. Yolda gözü varken bayağı caydın günü. Kolu etti çay kayında olan maşineden düşüp köprünün aslında suğa cüğüne başlasam içinde ek taraf varmış maşinin içinde. Köprünün bir yanına bir su koy, bir yanına bir su koy. Taza sudan, tangal oradan. Yok, taza sudan mı? Ne? Yerini ol oturttum, timyeşke ay bileyim ol oturtacağım. Akkan suyunu görülüyor. Birinci görüşe gidiyor, akkan suyu. Yok da. Cerit nasıl çıkarttı bunu? Valla ciğer nasıl iyi. Akkan suyu çok kendiler. Taza suyu çok kendiler. Ana oy bu suyunu bisiklet tangalıp bu suyunu emine faydalanmasınız. Emine koy verip atasına deyip anlarlar. Oy bu koy verirken tetiğine şeyinde tetik yaptığında. Tetiğini gördün mü? Azım bana kıldı ilap kaldı. Bizim başını çaypay. Oy şunday baylıklı getir ortasına. Ha bizde göp neresi var jasarlar oradan. Ana söyleyeceğim buna ki çoğul kula, ağlaşırlar ki, yaşlar oturasınlar. Çok da yürüyorum kaldılar. Yürüyorum kaldılar. Ağır oturlar, güldür oturan calgız söyleyeceğim. Sana kardeş kılımına ki diye Gölüçkön'ün boğun salı otasınlar, Toğuktun boğun salı otasınlar, 40 salı otasınlar ağır oturlar. Eğer de biyogumuz jasap, kardeşkönü orup gömseniz, şimdi kardeşkönü oso biyogumuz salı, oso kardeşkönü çelip, oso biyogumuz salsınlar. Kardeşkönü aldığınca çoğun olursa. Hiç dikeni gereği yok. Bir sotikten bir tonnadan alıp atasır. Özgünde bir kişi. Bakıcınakı, toğutun, atmıştı. Körden ceybi, Qandaydı? toğutun boğun. Yok, toğuktun boğun kendi söz kılıyor. Maldır kegece. Maldır, koydurun, cılkınıkı. Yana mal, ayrıksa cılkınıkı jakşıyım. Ana bu söyleyeceğinden daha emes olur. Yedevriminden bir ösbey turup kalayat. Yolası bizdeki olur. Sol uçunda kısılçanı kaynatıp, kısılçanı kaynatıp. Jalbırağın maylanıp, özüm maylanıp, oşan tüp versen söyleyeceğin oşan ayavacaksın. Oşan men tez, tor olup gider. Andaynen bu bak boyunca. Koçkorluklar bana bağırınlarla baktı gezgiler. Bura koçkorlukların baktı kendilerine tatlı uyalar. Bakmaydı mes. Baktık kendileri bayağı göç etkisine geldi de göç etkisine. Oşol batkanda yergiler. Kasa koyup da oldu, baktı saya koyup. 60, tüyü de 60 bolsun. Anan giyince başın karayı bırak. Oy bayağı kalmayayım ne oldu? Bak tüyün karagan asıp koyduğum bir özüm. Baktık kendi bundayca gittiler. Kolunlardan gelse 70-80'den gelmiş 1 metre geçeyim kaskala. Yerim beyle bu. Biz yerindeyiz. Bana ben göp tak baktık kendi traktörmeyle kastım. Ya ayla. Bana bucu gittik kendi kastırıp verdim. Traktörmeyle. Cenabı En jakşı da o Atay Burovay traktör var. Burovay var. 30 sekundda kazatken bir sun. Ana göp baktık eturan bolsun ayrıldılar. Ana oşol meyen kastırgılar terengirek kastırgılar. Terengirek kastırgandan keyin yolusu kol menen kastırgan. İçindegisi jana üstündeki kırtış alıp koyulup yakın. Kırtış bir aşpesi 10-15 santimetre. O. Ana alıp koyula, al gerek.
İçindeki topraktın barını alıp çıktılar. Taş çıkıyor, toprak çıkıyor, barını alıp çıktılar. Anı jolotma olacak. Ayra gömbeş gerek de tüyün. Yani faydalanmış gerek. Ana kolunlardan gelse içine öyle 2 çaka kırtışlar. 2 çaka, 3 çaka kırtışlar. Emre'nin ıntısaş dedi o. Yılkının Çirigen Doğru Çirigen. Güçlü kırmız. 2 yıl bolgan, 1 yıl bolgan. Mana o. Anan baş ondan giyin, anan giyin kayrak kırtıştı tıştaysınlar. Anan kolunlardan gelse iri mıh bulavu, temir bulavu, temir kulayaşı bu. O bir temir çıtak bulavu. Ançamız. O son temir giyin. Almanıcana görgünde çıkaran, öğünde çıkaran. Al söz gerek. Andan giyin anan kırtıştın üstünden giyin canağı göçetmeye oturmuş kıla. Kayrak kırtış menen gömgüle. Jakşılap taptagla erinmeyin. Jakşılap almanın bir kişiyle şamalga sol kolda basılı üzerinden jel girir. Jel girgen alma öspeydi. Ana şu bir cumavaya karap tuş gerek. Ulam sugarıp ulam karap tuş gerek. Hem canağı salgan aslında salgan tık bularga asık bolup beredi. Başımıyla bayağı almalsa tamır isteye başlaydı. Kayaktan azık alalım diye isteye başlaydı. Samat'ta tiyini tavar. Anan oşantuğuna keyin al dikken bağınlar öspey koydu. Bunu sözsüz şunday jasаш керек. Başka yolu yok. Ajara kişilikке çuңkurgasa koyup eme batkандай, göçөт batkандай. Al tiksen al alım olбойт. Al je oorlu bolup kalat, je жакшан болот. Анан экинчи göçөt алат деселе базарга барышат. Питомник барган бирөө жок. Koçkorda жакшы питомник бар эле, питомниктин мынакей лес кос түбүнө жетти. Туурабы? Şu Koçkorda сонун питомник бар болчу. Ескос жок кезелде. Anan başına bir jakşınakay süretilip koygan, bir jakşınakay bir kıpkısıl alman. Moğul sort, mamday bulut deydi. Anemi satıcı ayırması yok. Alteti Batkenden başlap kıdırıp geletken göçöt. Yok. Yer suyun bari kıdırıp gelet. Göçöt degen bir sütkan içinde kurgaydı. Başını dımdap koyat, tübün dımdap koyat. Başından bir butağın karmat koyat. Yumuşak koyunca canını geldi, tümbe geldi. Ananı sonrap geldi, tikesine al. Jakşı sort bulup da verdi. Jakşımda bir garanti oldu. Doğru. Söz Firmadan Allah. Söz türde emeden Allah. Ana ben Almanın bir 4-5 sortunu östürüyorum. Bundan canağı aport. Aporttu jakşı östürgende çoğunluğu şu 450 gramga jeter. Deresteyim. Bir alma 450 gramga jeter. Aport ayava jakşı. Bирок көп сакталбайт. Андан кийин киргизский зимний деген бар. Киргизский зимний Koçkorda көп. Анткени кызыл алма барбы? Ошол киргизский зимний. Андан башка апорт Усвалиева деген бар. Усвалиев деген эми Турдактын атынан эмес, ал бабайке ысык атадан чыккан бир селекционер бар экен, апорт Усвалиев деген бар. Андан башка жанагы баарыбызга белгилүү жанагы сары алма чоң. Голден, Ранет золотой. Золотой ранет. Золотой ранет өстүрөт. Андан башка жанагы превосходный өсөт. Ошентип бир 5-6 түрүн өстүрөт. Илгерки Рашида бар. Жок, Рашида жок. Менде бар Рашида бар. Сары алмабы? Диле алма Рашида. Анан Апорт алды. андан башка абрикосту өстүрөм. Абрикостун эми Баткенден бир түстүп абрикос алып келген кичинекей. Ошондон 4 гана өстү. Баары бир жери шөйт экен, жери шөгөн жок. Мен өзүмөн да кетти. Баткенден келгенче баягы эмен бар кургайт да тиги. Ооба. Тамырдын баары кургайт, анан ошол мен болгон 4 гана өстү. Ада ооруп ушинтип отуруп анан эми аран кичине бак болду. Андан башка красношокий деген сорт бар. Кызыл бет абрикос. Красношокий дейт. Ошол жакшы өсөт, промышленный да сорт. Андан башка Ташкентский деген сорт бар. Жакшы. Таттуудан дагы ак болот, жакшы болот. Андан башка местный Сыкульский деген бар. Карелевский деген бар. Аябай чоң чыгат. Бирок көпкө сакталбайт, башы менен мындай ылжырап эсиле баштайт. Таттуу. Таттуусу жакшы. Эми ушунчалык корондо бак болсо, мына жаз келатат, акырында жалбырак чача баштайт. Кошо мындай бир жалбырагын чача баштайт. Денеңде бир кандайдыр ушундай кубаныч пайда болот. Гүлдөйт. Кошо гүлдөйсүңөр, корондо жакшы баяңар болсун. Кошо гүлдөйсүңөр, ичесиңер. Андайдан мөмө түйөт. Ошонун баары сагайбай кирип чыгып карап келсин да бар. Анан күсүндөн ошонун баарынан алма болот, өрүк болот, шагы илет,
sınav astayt bay köp bayda var. Direkt. Ova kadim gidey mınday büyüğüne, koroğuna, özüne bereke girer. Irıska girer. Ana şu baktık kile batırlar. Bekerden aytpay, yaxşıdan bakkalat, jamandan takkalat diye, jamandan takkalat dep. Bakkalat degenen balançanın bağı, balança degen bağı degen söz var. Jaman tak bu degen dünyada çoğun soğuk da bu. jamandan takkalat degeni şu bunun atası uğru bolsun, bunun atası hareket bolsun, bunun atası hareket bolsun dep düşündük çıkar. Tozuş gerek. Koronun içinde gidiyor tozuş gerek. Ben toz çıkam 1,5 metrelik temir binen. Değil mi o? Mal yolu koydu da. Жақсы bayağı Yok, ben aslında onu da tabiatam. Hazır. Bunu aytsın sen. Aytayım. Ana şulardan bari eski alıp bir 15 yıldayım da koroğa baktığı gördüm. Anam o siliv ayağına katılısın düşün. Anam koromda 4-5 sort siliva var. Kararıkta. Kararık. Bir demem var yani İspanyolski degen sort var. Ayağına çoğun çıkar. Ayağına sonunda mıydı? Ukmuştayır o şoğun bir sıyırtanamış ben. Gelgen kişi o şoğun oğuz digisi patlanamışlar. Bu bir sort İspanyolski. Andayla Grusovitni degen var. Yani Almurt'tay var. Forması Almurt'tay var. Bu da жақсы söz. Sarı siliva var. Sarı siliva. Sarı. Andayla janagı kadimki kara siliva var. Ben gerke degen sort. O. Anam şunu barını östürgende aynen siliva жақсы söz gende anam bıltır gerbenge var. Gerben dost yerde göğüstürüşetken aynen. Demek bu жерге slива otursa sonu molot geldi ha? Koçkorga. Ana şu yaktan bari bana 3 gün göçet alıp geldim. Жоқ, погода жылып атат да силер жака карап. Силер жака карап жылып атат. Алманын погодасы дагы, сливаныкы дагы силер карап жылып атат. Бизде көбүнчө эрте пышарлар болуп калды азырчы. Мурунку баягы эски алмалар көк болуп атат да, ичи жумшап кетип атат. Ысык көп болуп. Анан ошо эрте пышарлар өткөрүп атат. Азыр эми алманын погодасы, сливаныкы, баягы абрикос, баягы кеч пыша турган börüktörдүн погодасы мына силерге келип атат да, ошондон пайдаланып калсаңар. Болот Бөке, сиz жанагы сөйлөгөнүңүздүн аягында Hazır. Hadi soğuk olsay. Ana ошону менен 3 gün göçet alıp geldim. Ana varsak taң kaldık. Bular 2 düşüm alat eкен Siliva'dan. Kararıkta mı? Ova. Bular Kaynalı'da etken. Biz Setiye Karabük'te etken. Kaynalı'dan 2 düşüm alsak eкен. Жазында bir düşüm alat eкен, ana güzünde bir düşüm alat. Ayakta. O soğuk Gerbenden. Бир эле жолу алат экен. Hazır mı aytıp vereyim? Ayta. Güzündegisi barınızga belgiliyor. Eyvallah. Anan жасында мындай болот экен. Бул өсчана бизде чирканактай болуп, чайлап көбөйт экен. Тамырындай жырып отурат экен. Мында жана поверхностный тамыр. Анан жырып отурат экен, анан бир жерден тамыр жука болуп чыга калса, ош жерден көчөт чыгат. Анан дебагы тиги жасында ошону көчөт кылып сатып дабыр түшүм алышат экен. Ал көчөт берет экен мындай. Sonra iki tuşluğuna. А булар жанагы данектен өстүрүшпөйт экен. Жоқ, немеден? Анан адагы бир түшүм экен. Böyle oturttu. Анан ошондон 2 түшүм берет экен. Анан ошону алып келип тиккенбиз. Ким көрдү мынакей. Эми баягы менден да кетти, Судан да кетти дегенде ошонун бир 40% өндү. Буюрса мынакей анан алып барып көргөзөм. İnşallah. 5-6 гектар жерге тиккем. Буюрса ошону көргөзөм. Bana resmen